siriri zoso alekereni siya kupekoni nala itachiala Imam Umar Buni Buka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Gonda a kati bianzapa. Le bianzapa, c'est le que biatia bia, a tondati le pepe, et a ke kondati le pepe. Bili le kenzapa, lasso le kenzapa, kekere que le kenzapa, la kwa le kunba ginzapa. E sambe la siri di le bianzapa, nandoti ndanda watokwatiro.
prophète Muhammad sosi atene nzoni zona popotiala agalo sosi le mandat Quran et le enseigne tatu le zo siriri na gonda ti bianda pa na chilo aita sosi aduti na ndembe so ala sosi ayonai na ala sosi nduru nai sosi bianda pa muli moti ya gonna ala sirri ti bianda pa na ndochi na ala kwen tonanda pa eda la so inshallah bi mungo iso igida so ke be kwa uku wala vendredi lango tinzeni akabalu sa ndoni mbrambra tinzo ti zulhijja don ndanban ze na ti calendrier lunaire musa ti akona bando so ndoni balu so ndoni usa wala 1442 so ke hijir ti rasul sallallahu alaihi wasallam so slan lo kitema kalugo na madina tonanda pa na ti lango ta igli na ti finingu ti calendrier lunaire alimbinga na lango omene di penser la soit que lango omene tinze ti miombe wala le 6 août ngusa ki usa ndoni balu sa ndoni ako so sia kana pokoti milati Isa alayhi salam so sia ko watu pati bien zapaso sia ita inga no yeti Jésus Christ mo ngati mama Maria wa mokondo avant tena ita igona danza pa tena sara salatul jumaa bi mungo iso titene bi rappeler tereti minala nando cha Yesu si akasara mabeti yak mai ezasi nzapa woko yanga timbi bitene tene ninzoni aita maninga nzoni isambela nzapa amona ngango ti mabe tona lango ti na ala kwa umvi itermine na la ilaha illa Allah tone bando na ti surat shu'ara wala sura 42 na ta Quran verset 49 ti sina 50 bien dapa afamena kota tene nandoso zasi nzapa a edemimbi efedi tena ngati sango aita mayati aya ninzoni lo bien dapa lo tena a'udhu billahi minash shaitanir rajim lillahi mulku samawati wal ard ake chilo nzapa royauté commandement soka kana nduzu na sefe kwa akanate mboko tulo bien nzapa lo tene yakhluqu ma yasha lo que créer a créé tout seul le créer et le créer yazo na yati yazo ni lo que sara encore yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura lo tene lo que mu na amena solo ye ala ka dugamo ngati wali e lo que munga na ambeni so betulo ayenga ala ka dungamo ngati koli lo que lo tene aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ou lo que sara ambena ke du amon ngati koli na wali bani mélanger si lo tene lo koso wa ya'alu man yasha'u aqima e lo que sara ambena zona popoti ak du stérile so sala que du papa ka gamo bangi innahu alimun qadir parce que le bien d'apa le ko wandarati tatane et la capacité sarango ye quoi so verset 50 ni là Allahu akbar kanda nandoso nzapa fana polele awa lo tene commandement tin duzuna c'est ak chilo et le créer yeso le ti créer aita mo ko waramene zo akada sunza pasara lo ko du moninga ti wali et amene zo akon za pasara ala ko du koli et encore l'on bien d'apa lo ye lo que sara ala que du koli na wali quoi na dimenu couple et lo que sara mene za du stérile ceci ala que du pépé et lo nzapa lo kanandara et lo que na capacité wala lo que capable de sara ngoye quoi kanda ibana beti lumière aya so afakiatene dungo so ita nzapa la mu dungo nazo tolamba zona gigiti lo du donc nzapa la mona lo amone ngezo lo du za nzapa benir za tu fatiro do tamone ngezo ko ikidu et nzapa ke libre loye lo sara mo dugamo ngati wali et to loye encore lo sara mo du koli et lo sara parfois encore mo ko so lo mona mo mélanger lo du mo du koli na wali ni quoi et ambeni tanga ke dana nature tala nzapa créer depuis al dala doit payer et ala que dunga pepe soit kanati ndarati nzapa bo unda na nzapa itene lo zai na pocha su ko wara mo lenge su kana baki bénédiction bo ten su bi tena ndu soita arab ando kana mena shoni coutume so ila so ko mu marati coutume ni zambi lina ati koran kete tena bi via teninzoni aita manyela bi teneke ala ma aita nzapala tene lillahi mulku samawati wal ardi ba ke tulo nzapa royauté tin duzuna sesa ka tulo bien nzapa yakhluqu ma yasha lo que créer ay so lo ti créer nati ya créature ya zo so lo créer iso lo que sara waliti imwala yahabu liman yasha'u inatha lo que sara ala sosi lo yiti muna ala du gamon ngati wala ka du amon ngati wani ninga wa yahabu liman yasha'u dhukura e lo que sara ala solo ye ala ka du amon ngati koli lo ko solo kilo tene mona wali ti monito niyeda aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ni sara encore
ala pe duwa mon ngeti koli na wali mélanger waja'alu man yasha'u aqima et le sara mbela du stérile soit que tout pépé soit kana destin so da pasar na la innahu lo nza paso lo tentene so alimun qadir lo ko wandara et le capable de sarango ye quoi Allahu akbar donc ton mo zunza pa mona mo nge mo du reconnaissant ils vont me tout reconnaissant ton za pa mona mo nge bon là quand on a dit tentene za pa aita ki appuyer ni na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ton aiba la so mingi chamena itati ya da so ala yeti tana dumo ngeti wali pepe moko wara musulman la zapa mo lo monenge lo dumo ngeme me tona mo ngeti wali lo anverna beti lo pepe bo so ak shoni kutim so sigira araba ke sara sinza pa de sa a aya ndoni la bitente la ndoni igiliande na to Qur'an ti tene bateni pendere la so ton ba men dogona wali tiro na lapitani wala ganganga si lo lida place dungo wa moko wara konna na gigiro sara va et vient akanga yanga da awanganga na saifam akasara kwa na tereti wali insolo ti dusoka et le kirna baka ta pelo prier ay bien da pasara wali ti musa dunga zonima asigina ordonnance le muloro go mu le voyorani lo gana marani soci a sana l'ordonnance ni so ti lo itene wali ti lo adu mais mingi aka gravinati li ti i waragi amon ngeti koli nila lo bien da pa lo tenati aya ni lo ten lillahi mulku samawati wal ard agatilo nzapa royauté ti nduzuna sesa agatilo bien nzapa siloti yakhluqu ma yasha lo créer isolo ye nzapa ka matériel na mo pepeo ti mo mo ga tsara isolo ti kubuna wala ti mo wala sunna mo gina intention di mango verengo ti mo ga programmer pepe ti tene la sombigi zango ne ati wala ti ga tonga so pepe o wala te la sombigi mungu ga tonga so pepe nzapa la ga sara tam so la sara ta bolingo ti mango tere ti ala ka man verengo ti tere ti ala et ton nzapa di créer lo créer siloti na di créature lo tene yahabu liman yasha'u inatha loko muna ala solo ti muna ala mona ngeti wali wa yahabu liman yasha'u dhukur loko muna ala solo ti muna ala ngamona ngeti ko muna ala mona ngeti ko so ak lola loko décider ak mola maten zapa la sumi na wali ti duti muna yemo ngeti ko li ou bien zapa la sumi na wali ti duti so muna ngeti wala ak mo pepe loko lo kilo tene aw yuzawijuhum zukuran wa inatha loko ça encore di même moso na wali ti mo sa duti so zapa yak muna la mona ngena ka mélanger parfois ake mona ngeti koli parfois ka mona ngeti wali na ya tia so zapa créer yingala a koli na wali mingi ake da songa sina gigi chala zapa sara la ko ala du pepe parce que zapa la tene wa ta alu man yasha wa aqima lo ko sara ala solo itela sara stérile so la gambo bangia ko du pepe ko ka innahu alimun qadir parce que le bien zapa lo kana darati so sara et le capable de sara ngoye quoi donc so afadiate na ita monige aka dontin zapa mais ton ekiri façon ati suratul nahl wala surati balaka ndono mene so afadiatene suratul nahl que dans les abeilles quoi 16e sura nati al-Qur'an bo bien zapa tembene tene arab dirida kan shoni coutume verset 59 ti soka atene wa idha bushira ahaduhum bil unsa nandembe soko si walti akwa du si lo masango ti dungo ti wali tuna du mo ngati wali dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhim atelo ko plier fastiro e lo kana chagrin lo kana ngonzo sadi lo magi sango soke annonce wali la du wali lo ke gêner envers le peuple lo kasani kasango ni la jusqu'à dapa fatene lo ko tuchina ngonzo yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi atene lo on determine te lo nazo atimi mitra wonde la tene madama duye lo yiti mtena a questionner le sopape lo on determine lo fofilo la poti chazu e arab nando giri shoni kutum tala ayum siku ala huni moko wara u lo ke batamon ngen nati sana c'est-à-dire lo ke sara mbana na moni ke tuwa lo duno so ou bien pousser jusqu'à aw ya dusu fi turab et lo ko zedu lo ko lufiyat tironi vivante la ilaha illa allah si bien d'abord tene kengo dungo man ngati wali jusqu'à la que luala na vivant tiala na keteni so ala sa ama yahkumun bien d'abord tene soit que shoni kwa la sara so wallahi itamene sahabati annabi sallallahu alaihi wasallam gada lo kana fiyat tilo lo tambole lo gomen de lo ga donc wala wala aduna pe ko tilo wala to so lo gal wara man ngati na ma pewa baba ga baba façon men ngene ga dulo so le bac fi le doufi a gêné lo envernati betlo apé bon façon le mot shoni coutume cha arabe ni le mot fieto le mot le dan do timbarata tout le façon le mot legati ben amalo on yongor ati désert lettre le gayo
le aussi amène de sous zoa kwa dape parce que le zaman que toi na fait c'est le mbalo mukanga le mati zedu lo que zedu là tout le zedu na gumbia ouais bon inga ça kwa ti zengo duni bika ka sigina lo iswele to lo sara assez c'est toujours kwa yanga tulo moi le que tu wala du tibagata ah baba ba c'est ça que na tereti ban batmo le gars le suer c'est na tereti moi ngeni là sur le suer so mon ngani suer c'est tereti kwa yanga ti baba tulo na ouais façon le mal le yomo ngeti wal ni le binati mene du ça dit le binati douzo mon ngeti wal soit tinati du wala que du tingu inga appelle le tinati du tingu so le décor une fois baba na malegoni le que le mumeno kotatene le que le bi na ndoti mene ngeti wal so falu la ilaha illallah ça dit na lo akena kamera ti ten ni duwali oba marata shoni kutimso aita arab diri avant islam akena shoni caractère donc elle était la doutia la wali pepe parce que wali akpa gimeni su saka sari aka ornage aka ornéan donani moko wara place amena ndo ala kuja nyam maima wala gaka dodo ala dodo na soutien na limbanda et puis moko bala tamula pota bodi tenembe zo du moni gati wali si fi tro tuna marata ito so lo yepepe wala que préféré di fango moni gati na bazage ni la doza pata wa iza bushira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim tant soko samu anos na ben na pota la tene ba wali na dugi moni gati wali le plié facile le kana ngonzo et jusqu'à le kana chagrin beto la sosongo dutingoto la popotazo yatawara min al min su imabu shirabi lo yite na zo ba même le peuple le ko linata balabala ndende ta zo ba le peuple ma dit tene azo hunda wala dugi so le ye peuple batango mo nge so le dugi le bata gi malgré lo zapatene ayum sighu ala hunin le ko bata mo nge nati pale nati pasi ou le sa sana na walini aw yadusu fi turab ou le lulo vivante to tout sinda pas fagé ala sa ama yahkumun bien d'après soit que shoni caractère dit tene ala doit fita la loi la vivante kanda imana aya so kan na patene ni la si ni mu amone ngena zo ni mu na ambeni amone ti wali ni mu na ambeni amone ngeti koli ou ni musara ala ko du koli na wali kwa ambeni je musara la stérile mo so si mon amone ngeti wali mo ki amone ngeti wali mbatien raison au continue ti tene mo ki amone ngeti wali ke da pepe a question za pala muna mwa boni la ndapa kila kasali to kirati surati soit suratu takwir l'obscurcissement ben ndapa tene ben ayati aya nika lo tena uzu billahi minash shaitanir rajim aya ti so le bien ndapa lo mbelo fa tene concernant ala so saka lu afita la vivante tenti ya yo le tene oui na aya so fa ala so ka yu ala ko loi afita la vivante so le bien ndapa lo tene wa idhal maw'udatu su'ilat na lati ndani andene verset mi amiza pakatene ala fiyat so sak loi na baza iso ga pa ko undala na yonde bi ay zambin qutilat atene mais ala sara péché ti ya sa fa la so mo ba marata iton so wala so ko wara même amed oh non wali so lu dutul na yamal ki wali nini ti ni marata iton so fa ita moni mo kenye moni so lan da pa ga di créer mo ko li so mo na pa matere pepe to na pa mo na mo monenge mo da ita pa mo itu fatilo na amolenge ni ake mola mo choisir njoni wala shoni pepe zami fanala mérite tu dungongo ngeti wali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atene man ala jariyatayn hatta tablugha mon musulman so ko sinza pa mona mo passa mo du amol ngeti wali fani use mo du oko wali lo kono mo ki mo du oko wali lo ki lo kono limbi wali si mo éduquer islamiquement mo zala na dati ko dala duti na le dati sunna tala wato ko yimbe ndapa ntene moniso ja ayom al qiyamati atene na yayo anda mo comparaître na bilati yanda pa ana mon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa na moni wadama asabi'ahu donc rasul bin mo boko tulo doa tulo usi so tonso qui fa que mon rasul ke épaulé tereti lina al janna kana to mo bata amon ngeti mo chuwali so mo doa mo kanga bena ala si mo zana dati koli mo ansala islamiquement c'est ala du jina dati koli na betu tinza pa ala du ti vara mo glina wa pepe la ilaha illa allah bon yinga ti so pepe nda ti kengo amon ngeti wali mbatien tu demandes le doigt ouais ah le doigt ouais tu recommandes que le doigt ah vraiment le doigt colis je crois que na joie tu t'es annoncé mais tu as eu waliso mais là le doigt ouais hein le doigt ouais le doigt là tu te dis bon aïda le doigt là aussi est-ce que vraiment ngena nginza et puis tu n'es pas bien mingi tamel ngeti wali ka ba mo ati baba tara o même ambela mo ngeti colis mo ngeti wali to lo kana dati colis lo kana mawati baba tula en même ambeda mo ngeti colis mo ngeti wali to na terti baba tula so lo que gêné
lo tana kolchilo ba terdi baba so zani sara kete fumuni gonna lo ambe na mani gati kola kana ti kotroti iso gibala bangiti iso lo na baba na kana kodro ko même vaka ko ko mambele lo tala sara 3 jours ni sikana apera po lo tana motoso o 3 jours ni sikana apera pe pia gene lo apera aita iki amani gati wa imbatien iba valeur so sinza pa mona wali na to qur'ana ka mingi awali akadu tinja pepe même to iba aya ni zapa kuma ita tana lillahi mulku samawati wal ard akatin zapa royauté tin na sisa akatu lo bien zapa sur le terrain yakhluqu ma yasha lo créer a créature lo ye sur le terrain wa yahabu liman yasha inasa lo défense wali le terrain lo ye lo komuna ambeni gamo ngeti wali sur le terrain wa yahabu liman yasha dhukura tona lo ye lo komuna ambeni gamo ngeti koli au yuzawijuhum zukranan wa inasa ou lo sera couple ça dit lo sera ala du lo bien yani ala du amon ngeti koli na wali wa yaj'alu man yasha aqima bien d'après ça mena stérile moto si boko lu amon ngeti mo vivante niso ala so si za pasara go dua peso ala sarta la toné ala kwa la kanga betala mais za patre innahu alimun qadir lo bien d'après lo capable lo kena capacité ça ngoye ko lo kena ndara so afa gatene toné kina amon ngeti reconnaissant éducamment ngeti islamiquement il fana la mbetotin zapa il fana la yengo watokati bien zapa il fana la 5 prières quotidiennes il éduca islamiquement koli akpembetotin zapa wali akpembetotin zapa bénédiction zapa que tu dans dotiala na tango so si zapa sara ikina ngumi ngina gigi iga kamba igamba korowe amoni que so zene betide to so sur sura tene vene pepe le tene to mo si mo bata amoni que to ali use islamiquement ngala ndati koli inshallah la dutia de vara mokelina wa pepe même si mo na mena péché ti ngona wa to amoni que tu wali à respecter principe islam du dati koli tana legeni inshallah mokelina wa pepe i kiamoni ngeti ti wali pepe ala ka zo wali ak zo complet attention wali ak ndam boti zo pepe wali ak zo mais za pala créer le wali dans les na ita il est reconnaissant il gonda zapa moni ngi so tu wara yunda gen zapa tene amuna yi joni amonenge wara mon joni monenge ak commencer na mobabani mogati maria wali mobawali so ka na beto tin zapa watu kati bien zapa fa doa o so si mozomo ga tene modutina wali tibona sunna mo tene bismillah allahumma jannibna shaytan wa janniba shaytan ma razaqtana mbi tushawali tibi suna irtilo bien zapa bien zapa mo pusu zabolo yongoro na mbina wali tibi mo pusu zabolo yongoro na yesu se mo timuna yi tona mo diti mo créer na timingo tereti yesu watu ko da ba mo sara mardi formule ti doa so mo ne kesala ko dutilo jina bénédiction tin zapa ala ko dulo diable ko tushola jusqu'à la tindani donc akei donc mo ne tiwali ke na shoni pepe et moi le ko linga kana shoni pe essentiel à la toa bénédiction ti zapa mais lungo mo nge vivante so aita ko shoni mais la chose que lo mo nge vivante ni toné a pilule akada mena kinini akada mo ko na mena wali akada ala ke sara c'est-à-dire ala ke mungu wawe ala ko tuku ngoni amira ga man kenti debo chapeau lo ga ti culture su ti sunna ti tatene parfois ko wara isna mena argument ça pa pepe mo ko wara musulman tene non ni prêt vraiment mungo ngo na pego tere toro so ka sara ni prêt yi ko apingba gigi apingba mais mo so mo ten gigi apingba so est-ce que mo pas tere mo même mo ba tere mo to gi gérant ay so mo wala si mo ba mo ke te mo na wadi ma ganyo aka tena miso mo gi gérant wali aka na beti to turtimo mo na mo doit nourrir et to mo dumo nge budget mo nge na ke ga ensemble la tension za pasara wali tuma ka mengo 4 mois après mengongoni soit que hadith soit fanayak authentique zabate la taqtulu awladakum khashyati imlaq nahnu narzuqukum iyyahum atene mbetu di pauvreté wala ti yera sara ala famo ngeti ala pepe malito ala kanati bingo ni zapala ni mu charge titene muna lo kobe tianga tala na mo ngin na wali ni quoi mais maleti planification familiale est interdit pepe a hunda itene mo boto popotia dungo tono wali ti makamengo na pekoti tere lo doa ninga pepe lo mbati alete mo ngeti muna lo men si lo so lo mbati nyo meni lo mba kete si encore tona wali na kamengo lo so lo na yani lo ko randoni santé pepe wali ni ko randoni santé pepe mo ngeni so ko randoni santé pepe islam a ke pepe dit mo boto pokoti dungo minimum on peut dire même 2 ans wala nguse akashoni ape maintenant non ni dugi use wala wota wa linga wa da ni hidu amana ngeti wali ape so ka tenti musulman ape aita
wali ya kezo attention itembe tu tsinza pa na ndo ta fi ti so ki doala afi ya kana bacha bénédiction mais mo dira ko li pepe mais afi quoi que zo mati mingi ta doit minimiser afi avortement kan zoni pepe sarango avortement kana dati mo ti ko li ti sunna mais nyama ko tu ngoni batien mo docteur wanganga so si mo contribuer ti temo muna lo wango wala mo aider na tugu ngoni fango na lo irita yoroni mo kwe mo contribuer mo na mo associer à la fazu crime kan zoni pepe ala tuku ngo kiriki ala boto ya tipo dungoni bangati mbetu ti pauvreté pepe maintenant la santé wangangala si atene a ba wali tima ka mungu na pekoti teremigi aga sanzoni na santé tu le pepe azalo pemba kete soit que chone ape annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atene tazawwaju alwadud alwaluda fa inni bakasira bikum al-umam yawm al-qiyamah lutane ala mari tere na wali social bakete féconde na wali social na ala yetere tita la dut bacha mo ngete ni wara baki peuple wala population na yayuande donc aita mo ngana droit di termote oh non du domingue ko batama ngeda o mo tugi usali da utra minga ka ota soit que ni ape ton équipe na baki di Chine la so chinois à peu près 1 milliard et quelque un de quoi que 1 milliard et quelque ou 200 millions zola ka batala akan zapa même la chinois ni quoi na ti loi ti kodro chala mo chinois peut mo domingue usa ape mo digi usawe awe akanga bobo to wali timo na tere ala mbagi na monenge useni mais iglisa pe mo be di limiter monenge useni mais est ce que mo go sur recordi limina age ti na aider mon contrat mai na bachazo idu aita idu monenge ti koli idu monenge ti wali iwu ivoronza pa isambela nzapa isara kwa ti kodro mais ti tene mo keji dungo u mo doa mo kima tene mo ya monenge ti wali pepe amena batara tene mon ngi tibala gi charge le sey le gi ka meni zini il a poussé le cas attention minimiser mon ngi tiwala ape amon ngi tiwala ki tingi ape annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na mon ngi tilo mrambra da le du 4 filles wato ko tibala amon ngi tiwala ko osho e lo na mon ngi tikoli ota no ba donc so fa gatene wato ko ndapa ko ndapa mon lo amon ngi tiwali si mon mo ko timo zwa mo tamo ko musulman mo yamon ngi tiwali ape so pa yi pepe wa ite pembe tutinza pa aka rappel la bisara so aya la songa si zapa muna la molenge pepe unda zapa amuna la molenge nambaki cha wali yake nambaki cha kuli yake da nzapa la ke créer mara cha sori amena to ke da par exemple na ta wato ko tinzapa mbena ke da solo dula ko ape kwa ke da par exemple Yahya alayhi salam wala Jean Baptiste molenge ti Zakari wato ko ti benda pa sirna ko do benda pa do chala lo ala fa le fango me le du pepe le muwali pepe et le du pepe imani donc Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam molenge mbrambra annabi yaqub wala jacob lokana molenge balako ndenu use na yani 11e molenge to la joseph wala yusuf alayhi salam donc afatel logo wato ko da pa le dubata mo ndala polygamie akonzoni mingi na ti islam ala susa kana ngengeli wali yako so aita sara efora mari use moti use ninga mo mari ota moti ota ko nda pa dira molenge mari osho binga mama ti tiketa ki matere so apeme aka pendre duao awara nzoni ndo aza tere tmala ko mboko na tere biba mingi amena wala jina ti koltala ku uso tala yetere courant ka pa centrala mais to moti mari wali so silo kana mpeto tinzapa mati ambini abatala tene sambati ni yake ennemi ambini makasara shoni na mboni ki sambati ala so tu tourner so isa mbene tem na dunia ande ni la ita be tengi so iketi dunga mboni ki wali pepe mozo si mo kemol nge makatilo ko wali ba ita na place da pa kota péché ou mo so mo te moti dugi uso wala otawe mati gigina penda monaliti boko bata tereti mon pepe nzapala si akomo kometi yanga ti zonazo ni la ita bigumuna la mbene kisa so akamene sango so si mbene zo ama nzapatene nahnu narzuquhum wa iyyahum so lo danda ko lo tene wama uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin zapate ni la ga enrichir zo e ni la ni nourrir zo mbene zo tene nzapate o ni la ni nourrir zo nzapala tene ni la ni nourrir zo ni croire ti na tene sope dila ni sara effort ni yopata teretini maintenant nzapala ka nourrir zoni zani tester nzapani ni ba londo faso logona ben yama lo ko lo silanto zo kwa gadape wala mene kota keke lo disi benilo te bon nzapana nourrir ni ba faso lo disi ka lo ko na duti ngotiro faso lo sara lango ko lo te yape lango ti useni asila bene ndapere to so lo ti ba mene yongoro molongo cha do ka gana caravane bene mokozi la ke déplacer ti gona bene ndo na bachazo des milliers la sala si na dedi keke na la waralo lo diji lo sara kati zo kwa alta lo salamu alaikum ala baralo lo ke tu répondre
faso ala bate wala zuti ngelango wala zuti fula ko ala sara katula pala juti ala biya tapichala ala getrechala ala tokobe ala te bon bien-être na te comme so la toso ba mene zula iga warlo juti abiti ke so la gamuna lokete o ala gamuna lokobe loketite ala gate biya igomuna lokobe lokeo ata ala zalo hinga pe juti fula ala grisalo ala kira juti ali biya lindi ala ndo asambela muna lokobe loke ndo akira faso itala lundo ci gongo na wa nzapa inspiré na ronata mais zola iga warlo biri iga warlo gi baralo répondre après lo teyape lo nyongo après imuna lokobe loke ilango encore igati lango iteyi lo teyape sindo igotoso aka zola le peut vivre ça comme après lo kui nzapa ko undai ala go muna lokobe na ko riba ala go timu muna lokobe ni lokiro loke faso ronanda mo ordre terrain ala pete anga so la muna lokobe na ngangu faso di babana kota gladiateur usaga dulo fasa kindalo amuko be fasa bo yorna nga to nga wa pete nga to leto la zalu zani ala zani fasa zalte mo tap mbatien le tene pardon ala manu ba sangotini ni tester da pala da pa fana ni tate da pala ko nurizo ni man da pate ni la ni nurizo ni ketini ni la ni gano on de teretini ge dite ni ko ni banda pana nurini ni ba ala inga ni pepe ala banda pala inspiré la ditene ala muna ni ko be zogi na kuruni na ngangu donc il tembe tusi nzapa ita so adi fage résumé di tene bi tene mbetu ti tene warango ko beti yanga tima karamo mo keti dungo ni pepe mo du men ngeti walio mo merci na nzapa da tufana ndo tiala mo dunga men ngeti kolio nzapa mona mo tufana ndo tiamo lengeni i dumingi wala ndo ni mo ngeti sakate la ilaha illallah dungo mo ngeti nzoni mingi ita bon mi penser ngoya yingoyi so ka ngai su nzapa da yanga ti tene bi rappeler tere ti mina ita na ni kwela mais ita ipenga na prière bala soka vendredi là tona igona danzapa isara bati prière ndali ti sirri ti kodro so igi ba ke na yani so ita kodro ti kwela ya musulmani na chrétieni na ateni na animiste ni et tout qui a centrafricain là zapala ida sur le zaïton c'est puis condamné de vivre ensemble ni la aita iducha zosu sa souhaité parler na kodro pepe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tane inna al-ard ardullah وإن العباد عباد الله فأينما وجدت خير فأقم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بس c'est celui ba kodroso ake sese wala kodrotin zapa et a créature soit que tambola ndo c'est celui ba so ala ka créature tin zapa mon musulman place tout moi ramo dutida bon ndo so mo duti mo sara nzoni soit que kodrotin zapa zango dala donc centrifique kodroti il souhaitait bâtir bonheur na kodroni il priait zapa abira aiti pale awusu so aita ke nzuri pepe bira ke lekere kodro pepe wusu so ke lekere kodro pepe shoni be ke lekere kodro pepe i bugere cha ita mbanga tinza pa i prienza pa unda za pandeli ti sirri ti kodro lango ti vendre ke lango ti duao aita so si lango ti la wuzi unda za pa mona la rahma ala so kuina iman ala so na kobela musulman chrétien sans exception za pa mona la santé isu ki na santé za pa améliorer na santé ti ala so ti du za pa mona la baka mona so ka bénédiction koli wala wali ala so nga si ada du pape unda za pa mona la molenge to so si iki chimbi terela ko na ki limo ki mukete ngo iti tena irapele tere ti eso i tena za pa chimbi na ndamba na jannatul firdaus to na ala malego chimbi pepe assalamu alaikum wa rahmatullahi